Profesore, znate kaj, pokvarit ćete mi prosjek tom ocjenom, pa ajmo ne upisati tu ocjenu. Učenik nije zadovoljan ocjenom iz vježbe pod nazivom Klassenfahrt. Ističe da je zadatak nejasno definiran te da se on žurio da preda rad kako bi mogao igrati igrice. Nastavnik nije dozvolio da učenici smiju igrati igrice kad predaju rad. Učenik smatra da nije potrebno da mu upisujem ocjenu jer mu kvari prosjek. Nezadovoljan objašnjenjima, zgužvao je papir na kojem je napisao svoj rad i bacio ga kroz prozor. Ovo mi je predobro, je. Profesore, znate kaj, pokvarit ćete mi prosjek tom ocjenom, pa ajmo ne upisati tu ocjenu. Pa onak, on je dao lijepo objašnjenje. Odličan argument, ne kužim kako nije prošlo. Da. A druga stvar, neglala si ovu riječ koja god je to bila riječ na njemačkom. Jel da? Trudila sam se. Da, pričaš njemački. Najde. Ja pričam ein bisschen. Učenik je odbio raditi jer je tvrdio da mu je mozak na godišnjem odmoru. Drugo, učenik je odbio pisati jer mu je olovka navodno dala otkaz. Ok. On je apsolutno odgovornost svalio na druge neke predmete i dijelove tijela. Ali ovdje imamo content creatora, brzo razmišlja, dobro. Treba biti dosjetljiv. Učenik nakon višestrukih upozorenja za vrijeme sata lomi tuđe cementne pločice koje je negdje pronašao. Ometa zadatke slušanja i čitanja s razumijevanjem, a ni sam ne prati. On lomi tuđe pločice koje on pronašao. Znači on je prvo to pronašao, dao njima i onda im je slomio. Genijalno, onako. Meni ništa nije jasno. Nije mi jasan koncept cementnih pločica, moram priznati. Da, to je možda isto. Da. A ovaj video majicu je svoja bilješka. Tako da čestitamo pobjedniku i javi nam se da preuzmeš majicu. I dalje želimo vidjeti vaše bilješke, tako da samo nastavite slati.